صدیق اکبر کیڑا اول نمبر آئے تو حیدر کولوں پوچھ سکتا ہے کیڑا اول نمبر آئے تو حیدر کولوں پوچھ سکتا ہے آقا جس نو مسلح پڑھایا تو حیدر کولوں پوچھ سکتا ہے حیدر تو تصدیق چکر اول ہے صدیق اکبر حیدر تو تصدیق چکر اول ہے صدیق اکبر ایک انگلی کا اشارہ کر کے کہنا ہے حیدر تو تصدیق چکر اول ہے صدیق اکبر حیدر تو تصدیق چکر اول ہے صدیق اکبر حیدر تو تصدیق چکر اول ہے صدیق اکبر نوکر جو آل نبی کا رکھتا ہے صاف عقیدہ نوکر جو آل نبی کا رکھتا ہے صاف عقیدہ میں نے دل وچ نہیں رہتا لیکن شفاف عقیدہ میں نے دل وچ نہیں رہتا لیکن شفاف عقیدہ دل نو تو صاف کر لے چھڑ دے اعتراف کر لے دل نو تو صاف کر لے دل نو تو صاف کر لے چھڑ دے اعتراف کر لے اس وچ انصاف بھر لے اس وچ انصاف بھر لے اپنا ایمان چمکایا تو حیدر کولوں پوچھ سکتا ہے حیدر کو تصدیق چکر اول ہے صدیق اکبر حیدر کو تصدیق چکر اول ہے صدیق اکبر حیدر کو تصدیق چکر اول ہے صدیق اکبر ہجرت دی رات دا منظر سبحان اللہ ہجرت دی رات دا منظر حیدر نے پایا بسر الحمدللہ ایتھے صدیقی بھی موجود نے فاروقی بھی نے عثمانی بھی نے تے حیدری بھی نے ادھر حیدری جذبہ دکھا کے دونوں ہاتھ اٹھا کے بس سبحان اللہ ہجرت دی رات دا منظر حیدر نے پایا بستر حیدر نے پایا بستر قربے آقا سے جسم قربے آقا سے جسم کتنا مشکل منظر کتنا مشکل منظر کتنا مشکل منظر اتھا تے گلی مکدی اتھا تے گلی مکدی اتھا تے گلی مکدی ساتوں نی یاری لکدی اتھا تے گلی مکدی ساتوں نی یاری لکدی دسیاں وی سانی سکدی دسیاں وی سانی سکدی دسیاں وی سانی سکدی آقا آقا دائما دیکھیے گا کسی کا ہاتھ نیچے ہے آقا 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 کس نو رفیق بنایا تو حیدر کولوں پوچھ سکتا ہے حیدر کو تصدیق چکر اول ہے تکبیر خلیفہ بلا فضل سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فضل سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق سیدنا عثمان غنی علی المرتضی سیدنا امیر معاویہ فتح دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ تکبیر ملک مبشر صاحب صاحب آپ بھی زندہ ہوا اگلی گات انشاءاللہ طرف جاؤ گے سائن دی محنت دیکھ کے نا پھر سبحان اللہ کہنا ہے تو جو کرنا حیدر نے پوری کی تھی زہرا دی ساری وصیت حیدر نے پوری کی تھی حیدر نے پوری کی تھی حیدر نے پوری کی تھی زہرا دی ساری وصیت جس میں نے کجد بنانا جس میں نے کجد بنانا یعنی کہ پیاری وصیت یعنی کہ پیاری وصیت یعنی کہ پیاری وصیت دل چو نفرت ڈل ویسی دل چو نفرت ڈل ویسی تیری تا اک کل ویسی دل چو نفرت ڈل ویسی تیری تا اک کل ویسی بغضی کچرا ڈل ویسی بغضی کچرا ڈل ویسی بغضی کچرا ڈل ویسی بغضی کچرا ڈل ویسی کس نے زہرا دا کس نے زہرا دا کس نے اس کا جنازہ پڑھایا تو حیدر کولوں آج کل مولانا حسان صدیقی صاحب مولانا سید الرحمان صاحب آج تک کسی کا بیر ہوئے نا کہ کسی نے جنازے تے نہیں چڑھن دیندا
जनाजा पढ़ाना तो दूर की गल है ते हैदर ते होया कि मुसल्ले ते कौन खड़ा है? हज़रत ज़हरा का जनाजा किस पढ़ाया? अगली बात मैं थोड़ा ज़ौक़ देखना चाहना। ज़हरा दी सारी वसीयत, ज़हरा दी सारी वसीयत हैदर ने पूरी की थी। ज़हरा दी प्यारी वसीयत, ज़हरा दी प्यारी वसीयत, दिल छोड़ नफरत डुल वैसे, तेरी ता अक कुल वैसे, दिल छोड़ नफरत डुल वैसे, तेरी ता अक कुल वैसे, बुग़्ज़ कतरा धुल वैसे, बुग़्ज़ कतरा धुल वैसे, किसने उसका जनाजा पढ़ाया तू हैदर कौनो पूछ सकते हैदर तो तस्सी चकर अव्वल है सिद्दीक़ अकबर हैदर तो तस्सी चकर अव्वल है एक दफा पूछूंगा आप सबकी आवाज आनी चाहिए हैदर तो तस्सी चकर अव्वल है। एक मैं हूँ दूसरा साउंड है आप कितने हैं पता चलेगा कि कौन कौन मानने वाले हैं। दाएं हाथ को उठा के शहादत उंगली उठा के कहना है हैदर तो तस्सी चकर अव्वल है सिद्दीक़ अकबर अव्वल है सिद्दीक़ अकबर अव्वल है सिद्दीक़ अकबर। बेटी सिद्दीक़ अकबर दी बेटी सिद्दीक़ अकबर दी बेटी सिद्दीक़ अकबर दी हैदर दी मां कहलाई बेटी सिद्दीक़ अकबर दी हैदर दी मां कहलाई हैदर दी मां कहलाई पाकीज़ा सिद्दीक़ा दे आका दी चा कहलाई आका दी चा कहलाई आका दी चा कहलाई नाते जो रब ने छोड़े साए फुल्की में तोड़े नाते जो रब ने छोड़े साए फुल्की में तोड़े साए फुल्की में तोड़े हक का तो मुंह क्यों मोड़े हक का तो मुंह क्यों मोड़े हक का तो मुंह क्यों मोड़े कैसा प्यारे है माँ ने विकाया तू हैदर कौनो पूछ सकते हैदर तो तस्सी चकर अव्वल है सिद्दीक़ अकबर हैदर तो तस्सी चकर अव्वल है सिद्दीक़ अकबर अव्वल है सिद्दीक़ हाथ उठा जरा हैदर तो तस्सी चकर अव्वल है सिद्दीक़ अकबर हैदर तो तस्सी चकर अव्वल है सिद्दीक़ अकबर। अब किसका जिक्र रह गया?